yenye wie yentu ye police ni ayegu so na ebi ajai ebi nso enyaye nti yenyanum police for na moda so ejejejeje enkrofo 5 cities ni 10 cities no medical culture na minjai me say wa usisi obi no nyankopon enhyira wo enome emawo wa brabo ebe basa minyaika ena meka ya minyanum police for ni binti ase se me domi omu no Bible eneka we police ni uotumi, and it's not only about police, immigration, whatever. Uotumi ne wasa wade bua nipa na wade sisi nipa wo eyanome emao Yankupon enhyira normal saa netie nti police for na mo jejeje bribe mo jejeje enyoma basa no munyai mo enyai a saa enome nkofo no 5 cedi 10 cedis no enome ma wankasa o life no beguso aye basa nti mo a mo wo problem with the American meguso e can me repeat mo police for no so amate se ma plan se de mo pese mo de yeme no meguso ka che mo se bibia ni we besi what dey ase aha yenim de ekoso me si police ni bia na ogina kwan mu na wo jejeje drivers for sika 5 cities 10 cities no e no me maw ontem aho life no nhye den hu so papa aho poster no ebeba abebobo ho gone too soon ebebobo ho sa na radika radim pesisi enti wo problem a jai Nhyira FM me wo ka tem say some Trotro je bribe enti some Trotro be wu a me mfa ho because menji obi a bribe what dey say aha menji obi a bribe so person bi che usika obe che usika jide bia meguso aka che say police for sebi mi sika no boso mi sika mi tibi se me de be ma police for and obi a wa encounter me modim police for bebre ya me namfo no ma omo hia me kra no mo nka hia me ankasa me say aban je enti police for asem de me poma sempa ba mugu omanimu ase dodo MTTD for no mugu mu ho animu ase dodo sikagege no munyai na enye enome munyai na emboamo oho na munye die ehia muye die ehia nyankopon be hyira mo ama bibia ye okay Ghana ni no ya de papa ma no be che wade enti memfa wo botom ani ohia sem enkogina ho na me matete sempanyifo no kra mo na mo suma enkwada no reports bebrea aba free mu ankasa mu police for no ho e kire me say mu mpanyifo na mo soma mo nkwada no nti mu kwa mu kodidwa sa report na aba from mu ankasa mu police for no ho police for be over 20 na afre me say nana enye yenye o to de bia ye mpanyifo no e mu didwa nti mu awasa mo hen mu didwa hwe nkrofo mfifre de ye mfa ni agro etre bia na ye ma reho me tisi krom na me hu de we a van drivers ne brand taxi driving fifre tin ogina wiem na wo se o force penipa na obra no aba besisi no da bi enti eguso ka che say sa sensitization eguso me se bro nyai wo ye police ni na 1% no me beba wo so a menji sika no menjeje 5 cedis ni 10 cedis no ma wo man che wade se wo force na wo gia ye no me ma wo bewu ntem maka enti eno no minjai ka enti wo ma mo se na me domi o medomi o me de awrade din be domi o police ni a wo je bribe na wo je extortion me de awrade din be domi o se menji obi asika na wo gia ye no me ma o life be basa maka wie enti opa to aso why afi ma membra van drivers no nso so monso muntie monso ma ye ma adwen se mo be ye de mo pe ena ya ka chem se short munyan no muguso eye na unim sika no nso gi a otai ne be pai nso gi a oji short na de bia beji short ni bia no ade bi be sia mo akofitem nti van drivers na monso me ye short no aha because ye kan say amuntie nti say ye de fa honhum na mutie oji short na sika no beje de onso usisi obi obeje de e dey say police for de no onso jeje short no onso woje no wo de be kofitem wo de nyina be kofitem ni nyina wo de be kofitem ni nyina obeje obekas na ne de manya sika pa onso hu so
Say sisie no short no. Me so obeje. Obanda batie me. Won so obeje sika no. Ebe show botomba de beko fitem. Enti ubansa woje enya mfaso 100 abeko fitem no aboka be 1000. Some of the moons so hey. Monso me de moye. Monso monye. Na me pesa me bo enkrofobia baso wa ha. Na emrante me pesa me hia wo mu na me ankasa me koche o made. Omo de omo hu asi wo se and Jeff, please get it for me. Omo de omo hu asi wo se drivers no me short no. Omo nso wo ye list mistake a omo discipline wo pa na mani age na kan katisi minia ketwa Shako Amaru Shako ena odi video we ebaye na mranti a omo nso ya from NYANSA movement. Enti mranti na mutie mi NYANSA movement no se obi tie mi na obi nimu a mo se na Jantuah peso ohie omo me pese me bo ma baso na de omo ye ne se drivers no omo ye short no omo ko na ye driver no omo ye short no omo ni wanya omo no be ko omo be make sure say sa esisie no omejai. And it's because nya police phone so meboy was ade no ho over Facebook a ewo ho enti me bo kakra na me dia bo NYANSA movement no so abaso video we kan courtesy Amaru Shako, one fantastic gentleman or boy adwuma pa obiani no ma fe Ghana for baby am gina ye Kumase kajetia. Now showing your mama ya mo videos be play from NYANSA movement. Na bi mo ya say Trotro drivers ni mate na dey say ya maame mo no na mo de transportation be abu akwa 5 cedi or 20 cedi. Ye nya mama we na tu mo so mo nti ase. SUA, it's no more 15 cents. Your bunipa. See and down up a 15 cents. The patch or be 5 cents ready, Monday Jam reflect or Monday Jam. Oh, be a chocolate. Yes, I have one now. Obia Peka for 5 cedi, normal fare. Wow. It's also to Opeka. Wow, shit. Money John, normal fare. Mommy Senator. Nipa black. As I am penny for no. Dear boy, see Mopeka, Cassiana Motor, Swatto, Kumasia, Obiabo, 20 cedi, a big 30 cedi, Ramam in the bay. Kuno my out, a big 50. It's making in Mato Cata, Cassian, common, yes, sir. It's a voice from Moyagman. I'm a woman. No, my fair. No, my fair. I know more Jim saying, oh, it's too much. Oh, it's too much. It's too much. Nhyira 104.5 enti kan courtesy Amaru Shako. Amaru, great work. And na NYANSA movement no nso munya timer so bi tie mi a na NYANSA for no mu tie mi a munya timer mombra ha na mewo achede bi a mepese me de mamu munya ne saa ebise saa adwuma we na nka police for na wo say ye omanya. You see Kumasi, there are a lot of indiscipline in Kumasi. Oh, on my be anso ekonanim no discipline no. Adenti na me ye media na mpese obeya wo de. Obia wo kwanya so obetimi de asisi obi o. Sabi me catch you say me pese me sisi nipa me wa kwanya bebra metimi de asisi nipa.
NDC ni MPP fo menya na nkamaji omusika na meka bi mo sika no so ya na emu odu enti sami medwene me ho a metimi akogye NDC fo sika ana MPP fo sika na maba be ka bia momu ti se de enuanem sentwofo ni bia na menko a medi ana mfa so be na menya se menko a megye NDC ni MPP sika di na meda ka akese mu na metodan akese na menim se ade na me ekwan me fa so na enye papa ede mfa so pa be na menya ma men kan share ade ani munyam se baby amedu ekomo ndeme dawo eya na nkofo ye se wanye se ekomedo ekomo ndeme da udi nokra uka nokra udi nokra ye adwuma de bia no yankopon domo enhira bebre me manya enhira bebre a me ntimi nyinyame boni aye da ekomo ndeme da udi nokra uka nokra oyide tene ye adwuma ekomo nde woda yankopon kwan obefa so de bi obehwew ama ebia so abusianfo so bebre enti na mempe sisie no enti na mempe se medi obi sika de ye krono de eba be fra me sikam na wo saa de na aba benyame da bi de fata wo no me de be mawo enye sika bia na edie enti na wo ko adwumam wa hwi adwuma ne saa live emfa wa wonim se first na baby na wo kwa aban mu all of a sudden wo shebra sesa uye ni yi a obi be ma wo sika uye ni yi a obi be che sika kwa I know what I'm saying me say obi mo bia na down for me ye example say wodi asem tren na wo ka no kra na so be ye de pa e common de wo da memo bia na da wo say Ghana de ekomo be do say wo kan no kra me ekomo de me da bebia me pese me ko bia me aduane bia me pese me di metimi adi enti memo bia na da wo yes na akwa eti say there's no benefit in being candid as a wo ye wadwen say wo ye de etena as a there be entisa me papa adokufo first time a ohia me ni me di nkoma adokufo ye papa kofo eninia papa nyame Nhyira good morning ade ba ko afutu odi 2 me na say nana de wo kana atoaso na osa repeat kyerem say dimpa ye chen ahonya saa sem osak saa da na me sha ti ase yi saa ne o ma me enu wei ena papa kofo adokufo ka kyerem me o se de wo ye no toaso no krena ka mensesa no dimpa ye chen ahonya sasem na oka ye no efri ho mesimi ekomo ne meda na minti ekomo ne meda minko pa che onko pa adwuma nso da di no kre kosi owuom no bema onko abotiri there are people they amass the wealth osisi nipa no anya bibia ubenso obekọ na the life aye basa eya wu ye obi wo ho a oba wi asim obesisi nipa sa ubenso obekọ no obefrim na the life aye basa ne ma no na djuma no unhye dan hu wo dey check the foundation but check obi a the foundation or de no kre eye adwuma owumpa ne chiri ye kama bibiansi ye because of the nyomapa etoto ho let's do the right thing obia peso twene ne avie fo be twetwe nkomo obia peso sisi ninia it doesn't work like that too abrochire dia ma abrochire fo ko manim ni se omu nsisi obi ema wu bibini timi kwa abrochire na wu bibini na wunye ni krom wa hihye nyoma bia ma atimi nya sika na ade aba ukrom abesi dan wa wunye broni no otimi hihye ne nyoma se de be ya wo ubenya emfaso na ase me kwa abrochire ma kwa konya sika sei broni nsisiw broni mpasisi on sisiw na so Ghana ni a wo kwa asori Ghana ni a ofre kremo why wadwen say the bia de obesisi obi e na wo de ayeyie ene bre it's wickedness
Yenya bibia boa ba fam kakra. Onko a wo de wo sa ma no kosoro. Obi anim se nneoma ne bo kofom and a true and nneoma bo kofom and so wo de tawi untete so mi wan so nneoma bo and we aban asem eye me nu mi ani ne eye adwen se yetimu odin eti yen ya to ade no Ghana ni timi kofa ade 10 cedis no wato amani ne 50 cedis mfa so boom Nigeria ni ade ne 10 cedis a what the beji 15 cedis I guess be 20 cedis Ghana ni be turn 50 cedis okofa ade ne 10 cedis why na wusisi no Debbie kakran obia nsa be kanedie Cote d'Ivoire ni Togo enyoma bo onkoso for over 5 years na enyoma the way city anetie yenko de every day obia tum obia ye de ope obia kofa obia Debbie it doesn't work like that. Enti NYANSA movement for na mudi agusu na wasa munya many branches. Odi ase enti Tech Junction Trotro drivers na munso ye short no ne enya NYANSA for no wo ho na ma make sure say 5 cities be bia wo say NYANSA for ne doso munso mpese mu volunteer no munye na we na wo say nka police for mu gina mu na mo ye e make sure say de ne 5 cities a na Trotro ne ye 8 cities a na wa penalize no na no Zuba ye bi and everything was okay. King Zuba came mayor okocheche drivers bi ji o mo 500 at the assembly yenya ni sa so that the right is done. The second one me person me can one say King Zuba